perlombaan tahfidz juz asma, maaf juz amma. Adapun peserta yang pertama tampil yaitu dengan nomor undian 11. Atas nama Dina Andara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma falaq wa min syarril ghasiqin idza Min syarri wa min syarril min syarril ghasiq wa min syarri. wa min syarril Tidak ada ril ya? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarril hasidin Wa min syarri hasidin idza hasad. wa min syarril Wa min syarri hasidin idza hasad. Soal yang kedua, bacakan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika walhar Ulang, fasalli li rabbika walhar fasalli li rabbika wanhar. wasalli li rabbika walhar salli li rabbika walhar wanhar. Terus Inna syani'aka wal abtar. soal yang ketiga, bacakan surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Lahab tabbat yada. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma qasab. Sayasla naran zata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq min syarri ma falaq wa min syarri ma falaq wa min syarri nafasati
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب. Terus ومن wa, شر terus nah. غاسق Wa min syarrin naffatsati نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا وقب. wa min syarri hasidin idza hasad. ومن حاسد إذا. Kan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inna Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna wal awtar. Soal yang ketiga, bacakan surah Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ma aghna anhu luhu Ma aghna ma aghna anhu maluhu. anhu manuhu wa ma kasad. Nah, terus Saya naran zata lahab wa mara'atuhu latal hamahata wa mra'atuhu wa mara'atuhu hamma. latal hatab. Ya. Jadi haulun mim masad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bacakan surah